Bite bitaba boss. Ni fresh kabisa. Meze gute? Ni good. Wane. Meze neza. Ndabona mwaje gukina kabumbu. Muri abakinyi? Apana basanzwe. Bo muye team. Gakenke FC. Nawe. Ga captain. Captain wungirije. Wowe. Secretary wa Gakenke kwisi. Kwisi. Nimeze gute none? Ni fresh kwisi. Turabona mukira abajene mwese. So kimwe nawe. Ni fresh kwisi. Reka tubabaza kantu gatoya. Ndango gukina kabumbu biremerewe hano. Cyane. Leta iravyemerewe. Kwisi yose biremerewe. Kwisi yose. None nikiye kintu? Nikiye kintu dukora. Ariko Imana itakitwemera ko tugikora. Ariko twe tuba tugikora cyane buri gihe. Ni giki? Secretary nabanza subiza. Sinzi tuza dukora Imana. Twe tuba tugikora buri gihe. Ariko Imana ntikunda ko tugikora. Nica. Tugikora. Badukora izaha kandi Imana nyine. Izaha nkibi. Izaha ni byinshi. Ariko uyemeje kuzugikora. Ntamukirana kuri nawe bro. Ni ko icyaha. Arabaza bakazi. Ariko wowe urumva nawe uri muri abo bakora izaha. Abatuza bakazi. Muganga yambwiye sinzosubire gukoza icupa ry'inzoga ku muntu. Aba boss. Ikibazo ngiye kubabaza sinzi kumwe mubazi kiwundi kiciwe. Tubanze nande? Turi mu ishuri buri muntu mubazi kiwe nundi kiwe. Tubanze nande? Kuri secretary wa Gakenke kwisiyo. Sifite amaguru, sifite amaboko, kandi nta mababa ngira. Ariko nzamuka umusozi ndiki. Eko ndahebye. Ikibazo cyane mfite ngiki. Kambaze secretary. Ni kihe kintu kigira intoki zine n'igikumwa kimwe ariko kitagira ubugingo? Kitagira ubugingo, kidafite ubuzima. Ni umuntu iyo yapfuye. Umuntu nawe yari umuntu ariko arapfa. Ni ikintu kidafite ubuzima. Kigira intoki zine n'igikumwa kimwe. Kidahumeka. Umuntu wese no guhumeka. Kitigeze no guhumeka. Asante papa. Tukintu kitigeze no guhumeka. Intoki zine n'igikumwa kimwe. Fasha wa ukuboko. Ukuboko none kitigeze guhumeka. Kandi ukuboko kuba ku muntu. Ni ikintu. Ukuboko kuri ku muntu. Nje tunatekereza kigira intoki zine ariko ntikigira. Ni giki? Imodoka kigira amapine. Amapine ni intoki. Oya bigaforme. Kigira intoki zine n'igikumwa kimwe. Sikiba. Ntikibaho. Kitubwiye. Basi reka dukoreshe ndani. Koshi. Hapana. Reka dukoreshe itambo. Tugire nani? Tugire makesiyano. Oya nje nabajije kimwe. Ikibazo kimwe mu cyishuri. Oya ntabwo kibaho. Nimba atari umurambo. Ni umurambo. Ni kino. Kiza gihumeka. Kiza gihumeka. Intoki zine n'igikumwa kimwe. Kitubwiye. Kandi ari ikibazo.
mwamucishura n'ikibazo cya leta bazagikorera kure cyo ni ikibazo kitagira igisubizo oya igisubizo kirahari cyangwa kuri tubaza bitabaho oya kirahaba dusubizega nawe twananiwe dukore kore oya namwe nimwishure ariko twishyuye twana mange ni foti umva baza batera correction bananiwe ngaho nani nawe none yanjye sindamanitse ikintu kigira intoki zine ikunga kimwe kize gihumeka kitagira ubuzima ariko icyo kintu kandi kiriho n'ubu nyine kiriho ni ikintu les objets yego ni objet apana yitera amabere y'inka kubera amabere y'inka ni dutanu mana akabona kandi kaba hagati none inka ntizihumeka ngo ni ngiki ni nk'amabere y'inka kubera ni tune tuva ku makoto kandi kamwe kaba hagati kandi muza munagikoresha urashima ni ga Congratulations. Blessed.